Tala Fou o tala mai Ausetalia le radio Samoa. Ua whaia foi Ausetalia le whaiunga o le ale se suinga. I ana tū la fono e whaatau tangata malanga mai le tunu mai saina. E ui inisi o whetuna inga ua whaia isi atunu e peo Amerika. Le ua whailo mai o India ma Italia, Japani ma Taiwan. Ua whaia foi ala tau whetuna inga i tūlanga o whainga malanga. Ua mana o miei tangata mai saina e malanga atu. Ia whaali wha maoninga o negative test o le COVID. Tato amu whaia na malanga atu. Tau nora pāle mea Ausetalia, le a whaawau pēo na whaalangolango, whaaiunga i whautuanga mai i la tau e papoto whapitoa i mata upu nei, i la tau i olo ngāre rue le matanga ruenga o soifua maloloina. Ono o whaawau pēo whiutana i ngā saina ma Ausetalia i mata upu tau whaataua inga, ia ma ua whailua o lo sononga le lei. O loa au tu e whaolo au inatu e Ausetalia i a saina, le asa yeini nei pāpui pui le tuanai, i au fiai le bali, o le waina, a ano manufasi, ma le greyfish. Uanginga i upenga o whasota inga ma le social media, a lo whaanga o tangata i le fitafita Ausetalia o Sage O'Donnell, le uwha maonia le whasiotia a o taua i mo Ukraine i le taua Malusia. Whalapaptonga le Australian Federation of Ukrainian Organisation, ma le Association of Ukrainians in Victoria, o whailolo lato whaaloalo i a Sage malona ainga, ma o lato ta uai se whatanuanga ma le SPS, o onga ia o swa inga Lucia i a Ukraine, ma wala ngā te tau lava o na whai iei se whatatau a le rolangi. E le ngatai whalapaptonga nei a o le lautelo le atunuu, o mori a lo whaanga ma wha maisenga, mo siari i fita malona ainga, a meise wō mai masani. Tua tele fita Ausetalia i fo iso o tanga i a Ukraine, o lo tau i fo i le taua lea, ma le whinaunga ma Lucia. Ua talusanga ina tangata Ausetalia i a fōha i le toto, paina toto e alo fia i le sioti o le atulanga i le atunuu, a toa e meise ia le angatu i le tausanga fōlu a whelua tolu. Whailo mai le Australian Red Cross Lifeblood, o le teminei wa mana o mire tusa ma le afe ono se lau o paina toto i le aso, ia mawhai e ona au sia le mana onga o iai. E se fulu ono no fuanga i le atunu e mawhai ona tatala mo le urua i temi le aso le tausanga fōu, e fesoso niei i le nei talo sanga. Pai mai le sui o le Lifeblood o Gemma Falkenmeyer, wala i titi le sapalai o le toto, e mai se lava i le tu ainga o le A ma le O. O loo whaawau pēo na whaalongoina li poti o whaalavelave i vai ma le sami wa fiai soifua o tangata. O le so ua maua i li poti e whaasa furu tausanga o se ali ina maua ua malemo i se matawhanga le Gold Coast i le poa na pō. Wala ua nei leo ma le fisosoani whaavavave le Surfers Paradise Boulevard i Quinsilani po le tau le fitu le fiafi ia ma o lifeguards na ve sea mai se ali i mai le sami pe ta ina maliwa i lava i lea no fuanga. O lo whatino suenga a wale fuatasi se wha tu o Ausetalia le nei tu ainga whaalavelave o lo oaria e mai. I ei fo i di poti o nisi o soifua o mau e o lava fo i nei tamaiti ma le tupulanga talabou wa fia a o iai ta elenga ma ta whaonga i aso malolo. O le tu e wha pole nai o no le wha awau peo le vevela o te tonu o vaenga o Ausetalia e mātele ai o nā ngai tangata mo sina fesosoani ma sina wha mama venga mai le sami ma le vai. Ia a ua o ina mau mawai ma soifua i whaalave tutupu mai. Ua whaarire le fia o le toa tele o avata avale o lo ua maua le leile poloko le ala tele i vaenga pisi lavo me le pone le Westgate Freeway o na ualata i le taitoluanga i atu le whaitu la o poloka pea le ala tele. Avata avale lo anga i mo ta whaunga ma le asio a inga i asu fia ua poloka o mai le whaitu lea ma na amata mai lava le asona nafi. Pe mai se wha le tonu le Google Maps, le olo mātele na wha o ngā mō whewa inga, o māfuai, ia atoi maisi a mga ala o lo tāpunia. O nisi wha se a ua ngā i au nanga wha ailo, i tūlanga o whemalanga inga lau tele sa tatau na alo fia ai lea whainga, e maisi o le tele o fuafuanga tangata o lo fia malanga i a sia wōma a inga, i le nei piri o tau le tūsanga. Ma le tara mulimuli, o le atu mau peona i eisa tūlanga whesusu ia i le tawa le penisini le atunu ue fuai li poti ma le 9 News i le so. Ma le anga i atu le lua whelua sputolo lo whailua e le iai fo i se tūlanga manino. Besi i tia pe whai tia le tawa le suau ma le penisini. Sa tau mawhai le whai ngā malo taluai, e whesosoani ma tuina se wha mama venga i le atunuu i le avesea leo le fuel excise tax. Ia peita iwa mai a le taimi lea sa tuina mai sa tau mawai sina whesosoani mo le au whaita vale.
Te minei o lo tuli mata ia pea ma finau le to tele ia fesoasoani le mawhainga malo i se fuafuanga e tau tu titi ai le tau le penisini i le amata mai o le tau sanga fōulu a whelua sifun ma le tolu. O tala ia le video Samoa mo le nei au auni.